Vestina na Dorcas ni abaririmbyi bamenyereye ku izina ryo kuramya no guhimbaza Imana mu ndirimbo bizwi ku izina nka gospel. Aba bakobwa uko ari babiri bakomoka mu karere ka Musanze, intara y'Amajyaruguru mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aba basengera mu idini rya ADEPR. Abakobwa uko ari babiri bazwiho kugira amajwi meza cyane, bakaririmba ku buryo buri wese ubumvishe anyurwa nabyo. Bagira ubutumwa bwimbitse mu ndirimbo zabo, zikunzwe n'abantu batari bakeya mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Mu ndirimbo zabo zikunzwe cyane, ubushakashatsi bwagaragajwe ko indirimbo yitwa Ibuye, Simpagarara, Adonai, Nahawe Ijambo ndetse n'izindi arizo ndirimbo kuri alubumu yabo zikunzwe cyane. Ku wa 5 Werurwe mu mwaka wa 2025, aba bakobwa uko ari babiri bashyize hanze indirimbo yitwa Yebo. Iyi ndirimbo ntago wakwiyumvisha ukuntu ikimara kujya hanze nyuma y'iminsi 3 yari maze kurebwa n'abarenga miliyoni kuri YouTube channel yabo. Ibi byabaye inkuru ndende cyane mu Rwanda, cyane cyane mu muziki wa gospel, kuba iyo ndirimbo yari maze kurebwa mu gihe gitoya kugeza ku rwo rwego. Mu kwezi k'Ukuboza mu mwaka wa 2024 bashyize hanze indirimbo yitwa Ihema, nayo yakiriwe neza n'abakunzi babo. Iyo ndirimbo ivuga ku burinzi bw'Imana mu bihe bigoranye n'ibigeragezo. Vestina na Dorcas kandi bakomeje kwagura umuziki wabo no ku rwego mpuzamahanga, aho baheruka gushyira hanze indirimbo iri mu rurimi rw'Igiswahili bita Neema. Iyi yasohotse muri Nyakanga mu mwaka wa 2024. Ibi byerekana ko umuziki w'aba bakobwa wakirwa neza n'abantu benshi b'ingeri zitandukanye hirya no hino. Nta ibyo bidahagije, bakomeje umuziki wabo. Uwitwa Ishimwe Vestina, ubwo ni mukuru wa Dorcas, yaje we guhita ashyingirwa n'uwari umukunzi we ufite inkomoko mu gihugu cya Burkina Faso. Uyu mukunzi we bivugwa ko afite amateka yaba mu bya politike mu gihugu cy'iwabo. Uyu yitwa Idrissa. Ibirori byabo byabaye ku itariki 15 Mutarama 2025 n'uyu mwaka turimo. Ni umuhango wabereye mu murenge wa Kinyinya, akarere ka Gasabo, intara y'umujyi wa Kigali. Nyuma y'ubukwe bw'uyu Ishimwe Vestina, ntibyaciye intege gukora umuziki kwabo. Bakomeje igikorwa cyo kwagura umuziki wabo binyuze mu rwego rwa gospel. Muri make bakomeje urugendo rwabo muri muzika, yaba hanze no mu Rwanda. Nta ibyo bidahagije, sinagenda ntakubwiye ku makuru y'umugabo wa Vestina. Uyu nk'uko nabikubwiye bamwita Idrissa. Uyu avukira mu gihugu cya Burkina Faso. Uyu mugabo afite imyaka 36, akaba yarashyingiranywe na Vestina ufite imyaka 21. Birumvikana cyane uyu Idrissa arusha Vestina imyaka 15 y'amavuko. Uyu mugabo wa Vestina kandi ni umuyobozi ushinzwe gukurikirana ibikorwa bya EPA, Innovation for Poverty Action, n'iki gihugu cyoba cya Burkina Faso. Abikora mu bihugu birenga 16 muri Afurika, harimo igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo yageze mu gihugu cy'u Rwanda ubwo EPA yatangizaga imishinga yayo mu karere ka Musanze. Ubwo yaje guhura n'uyu Vestina, nyuma y'igihe bakundana, Idrissa yafashije umuryango wa Vestina kwimukira mu nzu nshya ijyanye n'igihe. Kuba wari uri kunyumva ni iby'ingenzi. Ibindi biganiro cyangwa izindi nyunganizi byerekeye abakobwa, yaba Dorcas, yaba Vestina n'umugabo we, uzabisanga kuri Digo Media. Wowe icyo usabwa ni ugukurikirana ino channel ikajya ikugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, yaba ibyo muri gospel, amakuru agiye atandukanye, nahangaha wajya ubisanga. Wowe wari uri kunyumva cyangwa wari unkurikiye, fungura ako kazogera kugira ngo ibintu tuzajya dutanga byose uzajya uba uwa mbere mu kubibona. Ndagushimiye, wakoze kubana nanjye.